Nshuti bakunzi muri ko murakwinga ibiganiro vya UBM ndabaramukije kuri mikro muri kumwe na Eric Nyandwi mukaba muzi ko ari jenda bakishikiza kino kiganiro. Hanyuma ndabibutse ko nimba utarakora subscribe kwanza ukore subscribe kuri UBM News channel ya YouTube. Ego izina ni UBM News and uno musi turi kumwe rero umutumire adasanzwe bamutoye kurongora abarundi bose baba hano muri Texas ni mu matora yabaye ya BDUS. Turi kumwe nawe no musi aza kubibwira mumenye uwari wo mumenye aho yavuye ko biravye ntabwo arongoye BDUS gusa nibigeze kumutora arongora abarundi baha muri Dallas mu state abamuso urumva ko ari ibintu vyinshi tuza kumubaza, so mugume kuri TV yanyu mumenye muko bimeze ndagwahe kazuraho kubera cyane ko bantu batakuzi canke aribwo bwa mbere bakubonye urashobora kwabwira izina ryawe uko witwa muko bimeze. Je nitwa Ndashimye Innocent nkabona aragira ukizera n'abarundi bo muri Texas bantora kubahagarira muri BDUSA. Rero ino abantu benshi bakeneye kumenya uriwe aho wavuye aho wabaye turazumaza hano muri Amerika buryo maze imyaka ingahe hano bya byose yawe ari imyaka ikabakaba 12 urumva hamaze hano waje uva hino ni mu abantu bashaka kugenda back aho waje uva aho uko wari umeze wari ubahe gute ubuzima bwawe bwatanguye gute kugira ngo ugere hano muri Leta Zunze Amerika ku bantu batakuze kugira ngo bamenye n'impamvu bagutoye aho warenze nuko byari bimeze. Ngira ngo tugiye muri background niko n'ubundi bimeze benshi bashaka kumenya muko bimeze. Ndi Murundi ababye banje n'abarundi ariko navukiye mu Rwanda. Ngira ngo muri za 19 u Rwanda rwaje gutegwa rumaze guterwa kuva muri 1994 duhunga igihugu cyari kitwegereye twagomba guhungiramo yari Tanzania. Ntagushirimo wari ufite imyaka ingahe mu gihunga? Ico gihe duhunga muri 1994 nari umwana muto nari mfite nk'imyaka nka 11 ariko barabibonye muko byari bimeze ni ibintu twabona n'amaso. Hanyuma rero turahunga tuza muri Tanzania yari inzira wari wese yabaye mu Rwanda Murundi yabaye mu Rwanda iyo nzira yize turahaba gena giza mahirwe bishobora kujya muri Kenya ari novuga ko ubuto bwanje ari wabukuriye. Urumva we ntiwabaye mu nkambi kujya abandi bava mu bihugu bavuyemo bakimukira mu makambi nka Ndutanya izo nkambi nyene abarundi bamenyereye? Navuga ko ntabaye mu nkambi kuko no mu Rwanda mbere yuko haba intambara tumye abarundi duhunga cyangwa se abanyarwanda bahunga bava mu Rwanda intambara tangwe muri 19 twagenda tuba mu nkambi rero nabaye mu nkambi ngo ntarabaye mu nkambi ya Tanzania cyane nkambi nayibayemo ubuzima bwo mu nkambi ndabona uraboze ariko warabaye mu nkambi ya Tanzania nayo naje kwibamo ko mu nyuma navuye muri Kenya ngaruka muri Tanzania ko navuye ngaha rero ni inkambi yo muri Tanzania ndazizi. So we kugiruza hano muri Amerika waje tuzi ko baje ku mahera yabo kumbura abandi baje kwiga baje gukomeza ibintu bari basanzwe bakora wewe waje ku buryo bwa agiye kuba ko nari mfite family yo yaraje naha muri Amerika naje nkakurya kw'impunzi zindi zisanzwe na ndifite mama afite bene wacu bari hano wewe ukire hari barangira ibintu bya reunification bitandaza ko ntago byangoye cyane kwa ko nari nzinzira umuntu anyuramo. Umva we nta bibazo bikomeye nka byabandi bacamwe abandi mu nkambi wanyuzemo? Ibibazo ni ibibazo bigoma ari byose ntago bakubonera cyangwa se bakugira faveri ngo family hano no ibibazo wari wese arabinyuramo uranyura muri GVA uranyura muri immigration rero wakubwira ngo nta bibazo bikomeye wewe hanyuma rero ugize mu migambi yo kuzino waraje ariko tugarutse ngaho mu nkambi wari hari ibindi bintu wakora kuko tukuravye abantu benshi bagomba gutora mu burongozi bakibaza kumbure hari ahantu waho ruba baragutora mu burongozi kana kare byo wari ukora urongoye abandi bantu bajije ikibazo kiza cyane kwa ko maze kuva muri Kenya naje mfite ubumenyi bundi ngeze mu nkambi twashoboye kubona ikibazo impunzi zari zifite mu nkambi z'abarundi kanange nari umurundi ndi muri bake mu bashoboye kwicara n'abandi twavuye muri Kenya turi nk'abantu bagera kuri 5 rero tuje mu nkambi tubona ikibazo gihari turavuga ntabwo dushobora kwicara ngango turebere ifoko tugira ikintu dukoze kugira ngo dufashe abarundi bari bafite ibibazo cyane rero mu bo twabonye bari bafite ibibazo cyane bari
abantu bagendana umugera wa sida rero twashizeho ishirahamwe ryo kubafasha muko kubafasha twagomba kugabanya ikintu bita stigma cyangwa se discrimination ivangura ry'abantu kubyo umuntu bakamwinuba ngo uyu bafise no ngwaro bafise no kusanga batumye amwinuba rero mwashiraho ikintu cyo kugira ngo mubahoze baje hamwe urumva nubwo bagutahana urumva ico kibuza gishobozo higiragezo huze n'abandi barundi batandukanye baha ubahuze mu bundi buryo nubwo hari wabikora mu buryo butandukanye buryo igikorwa cyo guhuza abantu ntabwo ari ikintu cyoroshe buryo umuntu yishizemo mu mutwe kwangundi cyangwa se gukengera ubundi ni ntabwo ari ibintu ushaka kuza ngo uhite ukora ubwo nyene ngo urabirangiza ni ibintu bisaba kugenda strategically bisaba gukoresha inzira zitandukanye urashaka gukoresha ikanka ugakoresha ikanka buri wese abashaka kumva ko ari mukuri ku ruhande rwe kubona mugenzi we uko amubona ubundi nawe akaba yumva ko ahohotegwa rero ibyo ni ibintu bisaba ko umukoresha cyangwa se uri nk'umuntu ushaka iterambere ry'abantu ushaka ko abantu babana mu mahoro ni strategy nyinshi ugenda ukoresha rimwe na rimwe hari igihe natukwa abo bakabona ko kumengo utashoboye canke abandi babishoboye ariko ibintu byose ni ibintu bisaba kwihangana uyobora abantu cyangwa wifuriza abantu kugera ku kintu cyiza ego tutaragenda ngo ndakubaze kuvyerekeye BDUS kuba waratoreye kuba umurongozi wayo reka ndagusubize back inyuma nimba wubatse abantu babigire bakumenye nimba ufise umugore ufise n'abana mu myisi ngana gute kuba abantu bakeneye kumenya nimba urugo rwawe urutunze neza kumbure bavuze ati umuntu ntatunze urugo rwawe ashobora kuyobora abandi barundi gute kandi wiwe bamunaniye zumva bamenye nimba ufise umugore ufise n'abana maranye kingana gute ku bande gwa ufite umugore umwe ufite abana babiri umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa ngira ngo ibintu byo kubaka n'ibintu wari wese arabizi nta muhinga wabyo mu kubaka ariko ibintu byose burya iyo wubatse ukamenya uburyo uwo mubana mu ganira uburyo mu solving ibibazo burya nico kintu cy'ingenzi ntabwo kubaka bivuga ko muba muri paradiso muragirana ibibazo ariko mukagerageza kwisolvinga hagati yayo ego none umaranye imyaka ingana gute kuri wowe n'umufasha wawe jewe uwo kubakanye tumaranye hafi imyaka 10 naka 10 arumva biragenda hari abandi bumva imyaka 2 biraheze imyaka 10 ni myinshi buri hari nabo birangira mu myaka 20 cyangwa se 30 urumva byose ni kugira ni imipango mukamenya uburyo mubana n'umuntu mukamenya ni kuntu mushobora kubigenza right sare kare ko tukabazo cyane kibaje nyamukuru ni bagutoreye kurongora BDUS ni kuvuga ku bantu batabizi ni Burundian diaspora here in America kurongora abarundi arongoye abarundi ba hano muri Texas ni nka president w'abarundi ni president musanzwe w'abarundi ba muri Texas rero tugomba tumubaze byinshi bijanye n'uburongozi bwiwe ikintu nyamukuru tumubaze impamvu abona ko abarongozi bikenewe kuba abarundi bakeneye abarongozi plans bafise ku barundi baha ikizohinduka muri kazoza kandi mubaze wewe rero kuba baragutoriye uburongozi bwa muri Texas cyambe cyo wavyakiriye gute kugira ngo urongore abarundi ba muri Texas kurongora nuko ufite impamvu ntabwo uwari wese ashaka kuyadukiza ngo araje kurongora ugomba kugira umurongo ugomba kugira kugashikana abandi kwiterambere uvuze ngo uje kurongora abantu udafite umurongo uri muri abatwaramo udafite icerekezo nibaza ko ntaho uri kuri abatwara ko bavuga vision naho keneye kubageza kubakura naho keneye kubageza rero niho turiko turagenda rero abarundi bashaka kumenya ati imyaka bamaze ngaha abarongozi batahari ho bazobabonetse hazoba igiki muzokora igiki kizafasha abandi kizahindura iki muri community y'abarundi baha kumbure n'abara mu ma state bazovuga to ko Texas ibintu biriko biragenda neza nabo bakabigiraho babonye ibintu muri kumurakora nka kwa bavuga ati murongoza arabaho abandi bakamingiraho babonye ukuntu ariko arakora ibintu so wewe nk'ikintu uzokora ku ruhande rwawe canke nabo muzo bamufashanya kumure ntuzobikora wenyine habo muri kumye bibaza ari ivyahe bizokora abarundi aho bari gufasha naba canke nimba hari byo mwatanguye nabivuga mvuga ati hari byo tumaze gukora nk'ubu kuba batoya ngira ngo uri muri Dallas Sagara byinshi mu byo twagiye tugerageza gukora gushira hamwe abarundi nibyo wagiye wewe ubwawe wibonera n'amaso yawe ntabwo ari byo nkubwira ahangaha mu byandanze cyangwa se mu byagiye mu byo nagiye nshira imbere
gushira hamwe abaswahili ne bakunda kuvuga ngo moja ni nguvu abongereza nabo ngo united we stand divided we fall rero biboneka ko abarundi twagiye dusa naho turi divided turataka umwari hari undi hari uri mu wese arikari korera ivye nta umenya rya mugenzi we twadoptinze ico bita individualistic culture umugenzo wo kubanyamigendako nk'abanyamerika ariko twibagiza ko abanyamerika nubwo baba banyamigendako bari usanga buri muntu wese yishoboye rero natwe nk'abarundi uburyo tugomba buri muntu wese akenera mugenzi gufashanya ubundi umuco iyo tushatse kwadoptinga usanga dufailinga mu byo dukora byose rero ico ni ikintu abarundi bagomba gutahura ko kuja hamwe umba dukeneye kuja hamwe kuko nabo nubwo uwo muco abanyamerika bapurika iyo individualistic culture ariko haraho bashika ugasanga ngo ngo united we stand divided we fall kubera iki bavuga ibyo nuko hagerege bagacavuga ati tuje hamwe ko tuja hamwe niyo mpamvu ubona state zabo ko ari 52 zagiye hamwe zigakora ikintu bita federal rero abarundi natwe ntabwo tuzoronka etandi cyangwa space y'ama state uburyo state y'umurundi ni murundi we Sahara Kagera rero tugiye hamwe abarundi twese tukaje hamwe tukazana talent zitandukanye tugashira hamwe ibyumviro bitandukanye biri mu bishobora kudufasha gutera imbere bisimike abahora badukengera bati ziriya ni za ndigi cyangwa se bariya ni baba jamabari abavuye muri ya shit hore ngo turavuga bagatangira kuko ari ibintu biteye imbere dukora ahubwo so ubona ari cyo twakora cyo mwohera ko kugira ngo mwavuze kuza hamwe abarundi bakaje hamwe cyo bakivuze ikindi kintu urekanye nico ubona cyo bicambere mu gukora muri community y'abarundi nicaye kumbure vuga kino kintu kizoja gifasha abantu somehow mu bikorwa bakora cyangwa mu bintu babakenye narabonye ntaguciriyemwo ari abantu beruka kubura abantu mwarakoze kumushoboye mura tereza imfashanyo ico niko waciza mwakoze ndabashimire kandi so ku ruhande rwanyu hari ibindi bintu mu gukora bizoza birafasha abandi bantu urekanye nuko abantu bababuze abantu burya iterambere ni ikintu gisaba gutegura abantu reka ngo akarore nk'ubu umuntu ashobora kuba ari umuja w'umuntu urumva akaba ari proud yo kuba ari uwo muja rero umuntu uko wagira kose kugira ngo ubimukuremo mwabujya birakuvuna cyane ariko iyo umuntu yari umuja ugasanga ari reda shaka kuva mwabujya icyo ukora ko gusa gaca yivanayo ko afise ishaka ryo kugira ryo kuva rero community zacu z'abarundi kenshi hari ibintu byinshi bisaba ko tubategura hari ibintu byinshi bisaba ko dutangira kubigisha bagatahura ko gukorera hamwe ntabwo ari ukuja hamwe gusa ubusimbira hamwe ahubwo nuko kandi habaho certain structure habaho uburyo urwego rugomba gukurikizwa kugira ngo bagire umurongo bagira ariko naguciriyemwo ibintu turabizi kugira ngo ikintu gitera imbere hakenerwa uburyo hakenera amahera hakenera ibiki nzovuga ngo mwakoze ikintu ngo shati imbere ataburyo mufise so mwe mwipanze gute kuri ico uburyo tugomba guteza imbere abarundi kandi abarundi ni ibintu nivyabo uburyo buzova mu barundi nyene kuko uko wagira kose hari umugani w'ikirundi bavuga ngo Imana ifashe wifashije tugomba kwanza kwifasha twego bwacu ubwo buryo buzava buzava muri twebwe tugomba gutangira kuja hamwe tukagira nk'ubyo ati skipping a lunch uyu munsi ugiye kurya muri lunch ntubura amadolari 15 usigaye ubwo ati buri kwezi jura skipping a lunch abantu bose bari hano mu Texas bashika hafi ntitubuzemo abarundi 500 tuvuze ati buri murundi wo muri Texas azara skipping a lunch once a month ari hayo mantuze tukacha tuyashira hamwe kandi ntiyo bari menshi ku muntu umwe kandi yaje mu kiga cofasha intuzenya cofasha ntako miliyoni y'abarundi baha no kuvuga tuvuze ati tuje tura savinga $15 ku kwezi dufate nka nyuma y'umwaka umba dufite amafaranga ngana yo bari menshi ayo mafaranga hari byinshi ashobora kudufasha kurangura hari ama projet menshi ashobora kudufasha kurangura icambere dushobora kugira iki gutangura
guhimiriza abana bacu kuja mu mashuri dushobora gushiraho amashuri yigisha ibintu by'imyuga iyo myuga tukarondera centre abantu bacu bakuze babakurambere badashobora kuja mu manufacturing ngo bashe kwirirwa batunye imigongo bakiba bigisha bagakora ibyo bashoboye kandi ufite ushobora kuronka ibihumbi 200 muri nka organisation ushobora kubora ibintu kintu mukora 50 babongera kugira ngo mubwire ikintu mukoze iyo yose ni migambi hari business nyinshi zikorwa ngaha abantu bakora twebwe zitotunanira hanyuma uvuze umuntu nkaho watanze akarorero nk'umuntu agaskipinga lunch kandi nibyo ko mushaka kubwira abantu ati umuntu natange kumbure nka 200 ku kwezi kumbure uribaza ko abarundi bazoyatanga ikintu cyose iyo wagisiguriye umuntu haye ubusiguro butomoye abarundi barakundana kandi abarundi baranyota iterambere gusa ikibazo abarundi babura uwo bizera iyo murundi ko umuntu ashobora kuvuga ati ndatange hanyuma bagende bayaje ntagire icyo bakora ashobora kwiyumvira nkuko ndiko ndavugira abantu bari hariya ntituzi kira umuntu afite mande zitandukanye cyo ashobora kubibwira nka bitahura ubundi ntabitahure so nk'umuntu yiyumvira nkuko wo mubwireye umuntu yiyumvira nkuko nakiyumvira ati amahera kombure mugiye kuyirira iyo tagize uwo wizera nawe ntawe kwizera of course you have to trust before you get trust to get trust right yeah none fata mu kazi uraje mu kazi ngaha manager cyangwa se supervisor wawe akaguha equipment akaguha igikoresho gikostinga miliyoni y'amadolari cyangwa costing 200 y'amadolari igikoresho urumva yaguha trust uri muri training yakushizeho trust yuko utashobora gucona ukagihanjagira ariko yagushizeho trust niyo mpamvu abazungu hano abanyamerika batera imbere jewe hariho ntuze hari akazi nigeze kuba nkora mu bintu bya neuromodulations bampaye nari freshman mpejeje school banshize imbere y'imashini imwe barambwira ati do you know how much this machine costs turazi iyi mashini amayeri yigugwa igiciro cyayo atoya ati mashini gugwa 1,250,000 so wihenze ukacono urumva ko babahomvye kandi nari mushasha muri ibyo bintu Shese kuvuga baragusizeho trust ko barakwizigiye baravuga ati no muntu tumwizigira arashobora kugirana sirumva nico kubwira abarundi trustinga inzego zatowe muri ico kintu mu bisanzwe gendangwa no kwizera abantu no mu boti yo dukorana mu yo naco gituma bagutoye kuko hose baguma bagutora ivyo byose ufise ikintu gituma bagutora hose ngira abantu kandi abo niyo mpamvu bahita bagivinga back that trust I give to them and ntagucirimwe muri vy'amatora ndakuvuga no umurongozi bamutoye bizogumaho azoguma ari umurongozi gihe cyose cyanye bizoza bihinduka amatora aba bacanye biriya bintu byo gutorwa hari abantu bibaza ko ari umunyenguri ariko ni imvune ni byonyene n'ibintu dukora mu kwitanga nta mushahara duhembwa rero wanganganiye wo kugira ngo maranganganiye kugumamo n'ibintu twabwiyemo uratwinza ntabwo biri ari byo kunganganira ngo ngomeho ngo di president w'ibihe byose ngo ujyamana ntiyariyo urumva bizoba gufashanya umwe ikiringo cibe gihera uwundi kumbura bamwakira ibintu gufashanya twarumvikanye ko umuntu azotwara imyaka 3 yaba afite ibindi ashobora gushikana ku bande akazana akayabwira ati ibyo nabemereye duraho nagejeje ngomba mbishimangire umunyongere yindi imyaka 3 cyangwa se mvuza ati okay ibyo nari mfite nagomba kubakorera byaheze dore ngibi ndakeneye ubundi biba abandanya n'ibindi ibyo byose n'ibintu bishoboka right and
icyo kiraheze wacishuye kuvyerekeye uburongozi hanyuma uramenyereye waraciye mu gwaruka niki cyo uhanura urwaruka rw'abarundi baha mu byo barimwo nimba ari kuje hamwe n'abandi barundi kugira ngo bateze imbere nabo mu byo bakora kumbure nabo hari byo maze kwigezaho kintu advice ku gwaruka abantu bari kwatwumviriza ntibatahata advice babonye advice naho gwaruka trust abantu bamana ni ibintu natangiye gukunda community kuva nkiri ugwaruka rero niyumvamo ko buri gihe I am nothing ntaco ndico ntari mu bandi ndico kubera ko nakigizwe na community nabayemo urumva rero ugwaruka uko wakwigira kose ibyo wakora byose iyo utari muri part of that where you belong iyo utari harya nuba kujya kwitsitso nta kintu ibyo ukora byose ntaho byabishingiye nta pfundo biba bifite rero no bahanura kugaruka kwitsitso bakaza bakibekereza abantu bakiyegereza kubaha umusanzwe n'ikintu umuntu yigikora utiyobaha cyangwa utubaha abandi usanga n'ibyo ukora nawe bidashobora gutera imbere so I believe yuko no kwiyubaha kwicisha bugufi ko bishobora gutuma n'undi muntu ari hehe yizigira umuntu akabona ati no muntu no myizigira niko bigomba kugenda nubwo akarore urabona nk'urwaruka rwinshi barakunda kujya hiyo ugasanga ko adaptinga izindi culture tora imico nakubwira ko akaroro nk'abanyamerika iyo uravuga icyongereza ariko urajyana nawe umunyamerika urashaka kuvuga icyongereza amenya class agushiramo ibyo ni ibintu abantu burwaruka batabona kandi batabona so shaka kubwira ati this guy belongs here aravuga ati umuntu ni street boy bivaye n'amajyambere ariko aravuga ashobora kuvuga ati n'umuntu ari yubashe cyangwa n'umuntu ari hano zumva ivyo n'ibintu abarwaruka muri twumviriza urwaruka gerageza uhindura umenye ati nimba uri hano muri Leta Zunze Amerika ukwiye guhindura ukagira aho ukatwara imico y'u Burundi nibwo washika hano hana kuhagira ikintu uhinduye kandi mushimire inosa kwafasha umwe kuganira natwe hari ibintu byinshi dufashije kandi nabari ko batwumviza ndaza hari ibintu byinshi bahakuye urakoze cyane kwa simu kuganira natwe ndagushimiye nawe kumaga kanya kugira ngo ngiriceho shikije abarundi bo muri Texas kandi nkaba nabasaba kuguma badukurikirana kuri UBM byinshi tuzaje turabiganira makuru menshi abana n'iterambere ryabo tuzoje tuyanyuza kuri SYUB show news ibi byose n'ibinyamakuru bikora neza y'abarundi ba kandi turatahura kamaro mufite mu gufasha mu iterambere ry'abarundi and we really give you kudo and thank you for a good job. All right guys, muramuvyumva murakoze cyane mwese murakomera dukurikirana ndabitse ko ndi Eric Nyandwi kuva kuri UBM News murakoze cyane.